Bayramınız kutlu olsun. Bari her kuşkanına minen kuşağıyla balalı çakalı olgular. Nereli çevreli olgular. Kırgız halkından ayrılınsa olur. Saat başladı buyurun. Saat sana başladı. Bu ökülatалық міндетін атқарып тұрады. Kızımda salkıran aylan oldu. Ana göğe olan peygamber silap tur oldu atmışlar. Bunday toyların dalayın alıp barat ile özü. Hazır uyalı ыңгайсыз болот. Buyakta at enesi, buyakta çoğun enesi, tayın enesi, buyakta ökül atamina ökül apası. Ушундай сыйлашат экен кыяда өкүл апаларды азыр бизге сарпайларын кийгизеткен кийиттерин. Мынакей Кыргызымдын салтынан айланса болот. Koylar Dostlar, çoğun aябай çoğun paketke bir sarpay aldık. Giyit. Jana şunday эле бул белек дагы бизге экен. Мынакей. Точно көрпө дагы биздики. Сиздики деди бабара. Точно. Уят болуп калбайлы анан. Sağ olun. 2 yaş baktlı olsun. Mınakey ökül balası şikayet bulacaklar. Toy eylemler sarpaylar kutlu olsun. Sizlerge namlar şunday toylar cuguşlu olsun. Bir ol şartlarınızda kana gelin size. Rahmat. Sarpaylar kutlu olsun. Anadolu'nuzda. Bir Allah. Sarpay olup olsun. Baklı olunuzlar. Bu tarafta Seylov mehmanların arasında Danyar akam, Cengem. Nasıl janaştır aka? Aябай кызыкада башкача экен да сый, өкүл апаны. Сыйга татып ийсасыздар негизи. Сен да аябай сонун алып бардың. Рахмат, Алла разы болсун. Лучший оператор. Лучший монитор. Сардар ака. Өкүл кыздарым, дагы бир ирет бир туугандуу болушуңар менен куттуктайбыз. Мынакей имамдуу Айдай деген биздин өкүл кызыбыз. Кош келипсиң, Кудай буйруса. Бактылуу болгула, катташалы өмүр бою.